This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Top 10 najefikasnijih borilačkih vještina. Koja je najžešća? Višegodišnje treniranje bilo koje od ovih velikih borilačkih vještina osobi daje sposobnost mnogostruko veće u odnosu na ostale ljude, pa se s pravom može reći da je to način legalnog nošenja ubitačnog oružja ma gdje bili. Ako bi više boraca približno jednakih visokih nivoa u svojim borilačkim vještinama stali jedan naspram drugih, tek tada bi na vidjelo izašla efikasnost svake od njihovih zasebnih vještina. 10 drevnih borilačkih vještina se smatra najboljim od najboljih, ali ostaje pitanje koji je zaista najefikasnija bez direktnog uticaja sposobnost pojedinih boraca na odabir. Na 10. mjestu nalazi se tradicionalni karate, veoma efikasna borilačka vještina koja kod borca stvara osjećaj za detaljan ulazak u samu filozofiju udarca. Kod većine velikih boraca tradicionalni karate je sama osnova. Ono što mu ne ide u prilog je bodovni stil takmičenja, gdje se borba prekida svakog puta kada neki od boraca izvede uspješan udarac. Na 9. mjestu nalazi se boks. Boks je prema istraživanjima najteži sport na svijetu, kada se gledaju svi fizički i psihički elementi koji iziskuje njegovo treniranje i takmičenje na ozbiljnom nivou. To što se noge ne koriste konkretno za udaranje, ne znači da nemaju ulogu u ovoj drevnoj vještini. Kretanje, izbjegavanje i kreiranje ofanziva polazi upravo od nogu, a to što se u boksu dva borca bore dok jedan neutrališe napade drugog, čini ga sigurnom, posebno najefikasnijom borilačkom vještinom. Na 8. mjestu nalazi se kickboks. Napredna verzija boksa praktično je vrsta spoja karatea i boksa, gdje se i udarci rukama i nogama zastupljeni na način da se na takmičenjima ide u full kontakt i naravno nema prekidane borbe nakon uspješno plasiranih udaraca. Na 7. mjestu je judo. Judo je takozvana nježna vještina, gdje se na pametan način koristi snaga protivnika i usmjerava protiv njega samo. Olimpijski je sport, ali slavna borilačka vještina, koja za razliku od karatea i obje vrste boksa često ima i svoj produžetak borbe na tlu. Judo je osnova drugih, još efikasnijih borilačkih vještina. Na 6. mjestu je taekwondo, prilično spektakularna borilačka vještina koju također možemo vidjeti na olimpijskim igrama. Bazirana je na velikoj pokretnosti u udarcima nogama i velikom radu na fleksibilnosti borca. Većinu posla u taekwondou se obavlja sa distance i defanzivni dio se svodi na izbjegavanje protivničkih udaraca, pa zbog toga sjajna vještina poput ove ipak ne može biti više plasirana od 6. mjesta. Na 5. mjestu je jiu-jitsu. Jiu-jitsu je poput napredne verzije judoa, u kome su borci osposobljeni kako za borbu na nogama, tako i na parteru. Brazilska verzija jiu-jitsu je u novije vrijeme stekla status legendarne, jer se ta vještina pokazala zaista razornom i protiv boraca ostalih borilačkih vještina. Kyokushin karate, mnogo brutalnija verzija karatea od tradicionalne, dozvoljava full kontakt borbe gdje je cilj onesposobiti protivnika. Koristi udarce rukama, nogama, ali i često koljenima i nadlakticama. Dobar dio treninga Kyokushin karatea se svodi na pripremanje tijela za primanje udaraca, ne samo na blokiranje u svom defanzivnom dijelu. Problematika kod ove borilačke vještine je ta što su zabranjeni udarci šakama u lice, što u slučaju borbe protiv boraca druge vještine Kyokushin karatistima nikako ne ide na ruku. Na 3. mjestu naše liste nalazi se MMA. Danas daleko najpopularnija borilačka vještina, slavu je zasnovala na brutalnosti borbi u kavezima, gdje borci ovih mješovitih borilačkih vještina neprosto daju dojam da su nadmoćni u bilo kakvoj borbi i protiv bilo kakvih protivnika. Objedinjuje elemente karatea, kickboksa i jiu-jitsua i proizvodi zaista kompletne borce. Na 2. mjestu je kung fu. Postoji više vrsta kung fua,
a u ovom slučaju kao ekstremno efikasne borilačke vještine smatraju se Shaolin Kung Fu i Wing Chun Kung Fu. Stvar je u tome što to nisu samo tipične borilačke vještine, već i način pripremanja borca za rat. Mnogo se radi na povećanju izdržljivosti Kung Fu borca, pa ne čudi što su neka istraživanja pokazala da monasi ratnici imaju mnogostruko jače kosti i lobanje od običnih ljudi. Kung Fu sprema borce da u kratkom vremenu plasiraju što više udaraca i da pritom budu nevjerovatno precizni. Prvom mjestu je Muay Thai. Tajlandski boks, poznat kao Muay Thai, može se nazvati najbrutalnijom borilačkom vještinom u kojoj se koristi kompletno tijelo za udaranje. Tajlandski bokseri su stravični borci šakama i nogama, a koljena i laktovi su im poput ubitačnih oružja. Ono što je posebno zanimljivo je čvrstina njihovih cjevanica, koji godinama jačaju udarajući u stabla banane i slično tvrde predmete. Pa ne treba ni čuditi što su čelične tvrdoće i udarajući u netreniranu nogu veoma lagano mogu slomiti. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za video, nadam se da vam se sviđa moj sadržaj. Svakako ostavite like i komentarišite mi dole za sljedeću temu. Kako bi podržali kanal, pretplatite se na njega. Do sljedećeg videa, pozdrav!